Penwalian tu Pwuhng ko kasunod kay Sagaw. Betulnya tahu lukai yang way pakanan Pohnpei dan wuya kupur toror kay Sakriyawat. Ran wat niya pang siya na isak tuwaw paran kao na riya katriya isak limaw. Ran wat wuya ran kayiwan wuya kupur toror wat. Jalan kakatla mo tayo lag tayo bang katyan ang low. Uy baan pagkita wan paranat kan ang kakulian tayo di o wuya low ang rachungata sa matay wuya kupur. Kalangan senator ko melel wan paranet kar teka kaya katlan ang sa matay uyak pur. Oy paan po na siya chief clerk ko ang lukuran marakan. Hey. Amen. Amen. Hey. Amen. Here to the line. Hey. Amen. Senator Francisco Simram. My Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan chansal mag-train sa mulman ko koro mo tayo kakatlan sa mulman tayo uyak pur. Amo itong proyebo yung kakulian tayo tiyo uya sa mulman tayo sa karatan kapeng melel sa karan Mexico kapeng lap ang kupuran na nilap. Sa karan kaibo ni o wala pa ang kupuran na raksoko. Wala pa ang kupuran ni Soko. Wawan ko sa bulmarlikan ko, nanalang ko, nang kaniyay ko. Waw tororong labalap kay Dibalian Tiyak, Momotso government, national, state, or local government. Wawan ko kabinan Pohnpei. Wawan ko siyong kupong labalap. Masakset ay tingal wow. O Vice Speaker, o Floor Leader, o Honorable Senator Kadkadaur. Lang sa Amoro, o Loisha Seriso. So masakano, lang way kasampal ka ng chamber what. Men Pohnpei Koros, nan kalal, masligan kalal. O Iran men Pohnpei kan, nan way loud kan, masligan Pohnpei. Rakat, o tayo leo pa na nan way kupuron ranwot, o ipan po na sa floor leader, when kakalway tayo nan ranwot. Kalangan ko mamayang Mr. Speaker, muna ipan yang sakar itungol. Sakratan kay po ni kaping wawaw, pamukupura buwan kak, kaso yang sabol memu mepay tayo tiyer nilang sakset itungol wawan kun kamoy, wawan ko pa Speaker, wawan ko kan bakabayan na Honorable Senator Kadkadaur, ibil wawan ko yung kasamo Israel kan may pasyang child. May siyang ranwot ng kalari o koros may pepeyan men kapesya kan may Mr. Speaker. Speaker, imen
Yata kamu gitu pegik jalan kak suspend order of business o coro gitu pan ira coro or miscellaneous nembe lemau. Agreement. Sansala mau kamagit sansala mata floor leader jalan torok tian dan basic limau ye retoro. Sansala makamagit wo mi utripe karate men pagitak jalan katiam po dan basic limau ye retoro the miscellaneous business. Kamu floor leader. Speaker ejual sekarang wau sepaliban pegik jalan komal mohon komal pemkubura boyin kak KPS irailagan me pacang jail me sangran wot nan kalari ye Mayor and Pwuhng Mayor Norman o ejual son kawait staff me ye Mr. Panuel yang bacang jail me sangran wot men pegitak jailan ketiyang rayo double. Floor leader, me at a point of privilege. Masuk jaiman kabing kiyang floor leader ya kakulian try tiyo po na sa mayor and sa Pwuhng ko yang amoy all kasambal may yang kamoy. Masular point of privilege ay baan po na sa floor leader. Iman bagi komalin lebnan sa speaker. Agreement. Saan siya lang mau kamagutok try kamal lebinansyo. Try kamal tiyer floor leader. Kailangan
Wait pa na magdahil sa pulman ko na naison ko. Mal, ay men wiyata ka magito, peke sa majahil siya pa na choror wo, dyan ka kray-ray karaan tuwaw, may paan ititi ni riyay sa kisu and sombungod. Diyan siya lang mo kamagit siya sa ulman floor leader, Mayor Karyaman ba, karatepan po na siya, koros mo itong kamagito, masya ni Yay, Pwuhng, masya ni Sho, diyan siya magkamagito dahil uya ko purki, uya ko pur choror wo, dyan ka kray-ray kilaan tuwaw, may paan tabtaraan wo, to ititi next week ni alam, raan tuwaw. Koros mo itong kamagito, masya ni Yay, Pwuhng, masya ni Sho, kamagit paitar, o may paan uyaw. Sa ulmatay uya ko pur choror wo, paan ititi ni riyasak issue and soon. Kamu'y floor leader. Kalangan speaker, essential magdahil kat-kat na naison ira choror. Suot so di jungal iro choro ra pan an gag mo yang member ka mami sa pul marail. Sansal nakutay kat tapat pataban iro choro ni tuan floor leader ka sa letter. Mia iro choro sang senator kan kamu senator Clark. Angan may Mr. Speaker, kag padang kupurakan mesan salera mo way jungal. Sekarang kapung kay bunuwawan padang sa umum paduyan nilang. Itu ngar wala pan kupromi wan ko meral vice speaker floor leader itu ngar waw choro rong nalay mu senator Edgar honorable senator kan koros ilmen put padang kupurakan o kasama wan ki ada don mayorin wen sa buavi ko advisor me padang may Mr. Speaker essential ng calendar me autapekan kau nambe wiyawi Ari imen pa kupang kupurakan and kag may mayang sa may kamtin finance pwede report kan masainer o yainin and kakaw teta sa madahil tata kasantin uya kupur choror and ranwat pwede report po ko ay sa iklala ito ang pang kupurakan ay men sekarang kupurakan kailan kag sabulman ki kanang amahan sukis minit 5 ba report bukat pandal ito reportin sa may kamtin finance may 5 wala me anane en kak apol po watawat kayiwan miya puan kau na pang irail ko me kau na sabul maray floor amendment mon watawat kariyaw luwa kan kagiyang apol lakap kalangan may Mr. Speaker. Kawaitan Chairman and Moni. Chairman Chaykan, Mia report, Magmail, Tribal Kasikasip. Kamu'y Chairman in Shab, Senator Latore. Speaker, Moni Banyang, Patuay, Brigato, Purakan, Kapkapin Tuday, Sabi Kuburma, Magandang. Speaker, I told you when you are Patron, Sapulman, Patuay, Bakpagay, Tubay, Tubay, you. Molin Buwang, from home, by Speaker, floor. I told you one, Bilbak Wong, in the Washington Torkan Koros. Melet bilis atong kosom kansal ton mayor o atong staff itong wong ko korusyo speaker ang bilikak kansal me an sabul mamal kamting sa tungol robot riyaw biyang lumi eu karwarwa eu kakkulkul Ibilman sakara kupurakan mintuan sakaratan Chairman Finance kue kita buka tahu ini kay kopol sansal mas kay karay-rayer sa senwat kay kan kaimsak wisang wat nialim maapil ko nang ranwat katay lang kasawalang tokoros lang waimat man Speaker. Kalangan Chairman and Shab, nituan report masansal siyang kamuyar. Sabi mamayal report riyaw may biluya inin. Hopefully aman na retoran what the lakap. Miyate pakair the irritoro sang Chairman Chaykan. Kami Chairman R2. Kaya kailangan ko promise Mr. Speaker. Kaya yung alwa kapat-sapat at yung sabol mong matiyang ernin lang nan malwa chay sakratan wang dun ko may melal vice pound ko floro yung ay honorable members karos mensang wo cho pati yung railakan mapipiyang child. Mr. Speaker, min sakar kita ulianti melal sabulong mo kambiyan environment
miye report tambil karayang pagatarlong ong mapit nominee on board in EPA ang sawat roboto luya inin o ibinmen kapacayang aja report joror me kabugayang chairman and environment and kak visit weniap sansal me roboto ibileo yang staff o kokonaban roboto bilu yaw mainan so karan tambil pagatarlong nan malot o mapitiap ay image may min pa yang chairman chega no sakar kita kalangan ng kubro Mr. Speaker. Kailangan Chairman Nartui Speaker. report, oral report masansal siyang kami Senator Mobu. Kalangan Speaker, try kammal Speaker, try sito kammal, try like Speaker try kammal minute. Dahil kamal na binansyo. Mo, kami bambatawan.
Na supplementary uya kupuro mo na tayo kumaltik tayo kat-katan nempe isa klimaw yay retoror. Masalar retoror ay pan po na sa floor leader. Ang speaker regional sekarang wow sapal. Iman uyata kamagat. Pagik challenge ka chorok talaban pil kalender. Chan salang mau kamagat sang supplementary floor leader tayo sapal talang pan pil calendar. Pwede miya utupan kamagat tayo kat-kat pan pil calendar. Kamu floor leader. Ang kupuro ya boyan chor itong alan sa wong chairman chayan ko. Floor leader year floor rong chairman in Jayan ko Senator Pahrek. Kailangan kami floor, kailangan speaker. Di padawan KAPWARESOU Pwuhng padawan na ito iranan rotoror. Albit piliu. Enggak kutro ko enggak place dan sabmatai kalender ran wata. Gubure. Getail padawan pil kalender ama ikak kinuwa ukara-karak. Kailan sa paglaban rotoror. Ariyaman. Pwin padawan utro. Ay komal tayo komaler kumka kutro Kailangan kami speaker. Gubure ko ay tungal malin may sangat sigil man pagpagi. Nagpagmas mo na iban patawan kapitalong ay tungal nan. Sang ni karaba miye. Kung gubure kaniya ay tungal on the privilege. Yan gag padawan utrosan ang committee Jayan ko kamadaan ko sa natriyab ko walisak labinya risak lamaw and place na sa matay calendar and rounds. Chancellor, point of privilege may Chancellor sang chairman and Jayan ko miya karyaman pen kamagito. Pagya miya karyaman pa iban po na sa chorus mautung kamagito masa ni Pwuhng masa ni so kamagat paita rok tray utroyer kamutang ko sunod riyap ko walisak labinial riyasak limaw sang kamitin Jayan ko o patpatoyer pan kupurkan. Complace. Lan Mr. Speaker, iman yata ka makitay ng place LP number riyap ko walisak labinial riyasak limaw ng sa matay pi calendar round. Kariyaman. Chancellor mau kamagat mamiya koros mautung kamagito masa ni masa ni so Pwede paita ray man pagkita bang kupurkan wild place kamutan ko sunod riyab ko walisak labanya riyasak lima pan sa bulmatay fill calendar. Makaros placer ay man po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number riyab ko walisak line riyasak lima o Bill for an Act repealing 16 PC 1-107 and inserting a new chapter 7 entitled 16 of Pohnpei Code concerning personal services of the Department of Public Safety and for other purposes. Unwatawat kayo. Pwede kamutan ko sunod water wutro ay man po na sa floor leader and we are kamagat panmasan po. Kailangan speaker kamagat muot kasembalwat jalan kak uya lamalam ki kamatan kusenad member riyap ki walisak labanyal riyasak lamao. Kariyaman. Koros mautung kamagito masa ni Pwuhng masa ni so Pwede kamagat paita tayo bang katiyanan masa na ba? O iban po na siya introducer in kamutan ko sunod yay Senator Pahrek. Kailangan ko Mr. Speaker. Ona iban padawan tulaw padapato. Akom gubure iban padawan biya itong al-sakartan kay Boni Wow. An guburan laba-labagan chorus. Buwan kin kamoy
vice floor o iyang ay honorable members chorus. Ito isa po naman gatungan kilang lang lauten nan way. Mr. Speaker, kamatawat ay tawan to kamadan ko sunat yung pilasainer o kamati ko to here kamadan ko sunat wat palong-palongang sa mga Russian person ko sunat iralaut walu megatitigum kamadan ko sunat yu pan wuwat subjekil ame pitalong tabiyo songon kak apali max pay ban apali la overtime kan may Israel policeman kan o Israel nurse kan contoh kan monwani kan uyatar aboy ki uang basan ko sanat en kak miye subject riyaw nan mangon ko sanat to email eta kamadawat ibaron introduce when kak kamawila tama patoto mo when kak apali will pali and kak choro person yoralap Mr. Speaker pwede sa maral pasan ko sunat laut walo betul ke sekreyaw abel ruwa seta me niran me pil yu te resolution yu kaptelong aga kale kamalaman watawat ke yu ai badon kamel ko bor ko me yetai ban masani kamodawat dan nabarila watawat ke yu o kabralang committee puran ka korong o kabreto robot tong ni watawat keryaw ai met nirala Mr. Speaker ai lugo guburkan Kanangan Chairman and JN ko pwede kabesin kamutang ko sunod miyadra masin pen kamutang ko sunod Speaker. kamu yung Senator Simina Kesa balay tungol Sekretarian Wow esan salin sangat Chairman na abang ko purpulang kami di waki ropen uya pentetok na panapali ngurung ko sunod kwat pan sansal ang sama proses pantola po try concern term yun nan kamutawat day night tungol personal position o kamutan ko sunod kwat na bang buita lokayan leben masin wayo exemption waki public safety ban excuse sang ban kusuntin tatakon public service ito ireme min badungan nama mo kami tiang kakdaulan dan irekan ang kakawewaya mauren kamutan kusunit kailangan Speaker Simina may kupurin po na si mga Chairman and Moni Senator Carl Kailangan may Mr. Speaker ay tungal o sa bal bangko purakan chorus men pati ang ay tungal Chairman in chain ko o nga representan sa isang Senator Simina anwat po kaya miya Police Commission kasanti na bullpen personnel meron may bit grievance sa choror sang personal review board meron may exemption ang mauren ko sa network pwede irayo may bilwarela uya iren kapunot nan kamban rosen mao kamban kagaila ko sa Admiral Public Safety may pit po na right on the tangkan. Maray itong alawan dada kawari isap tayo. Dari pagchocho melen nan sumbungin December January overtime gun miya. Wanana pen tatag makin karerela aray itong alawan dada te Konstantin scheduling tatag kinananen yang aki katotolan awa ang amenamen don the talk eri exemption wo and miya bo utan pukuan pa kambaryawod uksang office taken min wasagis nan ko senador may bilman patiki yang Senator Simina subsection issue section area amen pagkukuburan ay tungal Chairman and Chairman ko mga pumaba na lawat-lawat kayo abang ko bubulto watawat kariyaw floraman man kakuyawin miya ban sa balto pan kupuran malwod maba na ledo watawat kayo
ay ban pag section wopon and patosang may bilruwase nan kosenet fire request bill and patolong nintuan legislation mo mawas rana na ba kabinan na kosa na uya na pali kosenet mabana pali ito ayaraman kosenet ito magkabina bang kataro to komodang kosenet kalangan may Mr. Speaker. Speaker. Our Chairman Ed Moni, Senator Kadkadaur, Mr. Chairman and Chair ko kami Senator Pahrek. Kalaan ko, Mr. Speaker. I Kapwuhng ramisan sa Senator Similahay Kapwuhng kawit na sanger ay ito ang Chairman Ed Moni. Ay kasampalin sa kong wiyabawad sa matay rule o plaza na may tiyang ko ini. Kahit koros kita ito at kamadiin siya ko. Ewan siya ang mahal nga kat silang tukuramay. Igarban ay bilkototola po mahal nga sa polmanggit copy ng session. Mahal nasa ni right up in pala na tuwa to mahal kat silang tukuramay mohon kampiyasan karongorongki. Kasi tukuramay kan aban muyalag kisyan tataw ko ma kawit pugat may ban kacikitaan syawat. Puralaw syawase iran masang simina angkak sansal bang kuprajain. Ang syawat tama mamaur public safety rail torori samban sa madail public service system. Ikak padawan persen main tuwaisak. Bagi tama karata title kan mentatok nan paluo Sure Pahrek yang sa madail public service system. Karata Israel kalagalab ki firing and hiring. Israel toro ran sawat. Ima karta niya siya mo jagin korong-korong. Jagin ale aray tsohal organizational chart. Utayin ka Pahrek yang position kan me Israel pagito ratay. Ang sawat ima uyaw Israel toro riyang ban public service system. President Pwuhng. Kalangan, Mr. Speaker. Speaker. Our Senator Pahrek, kami Senator Mopit. Kalangan ng kupromis Speaker. Imenyang kasalita ay tungal iro mepit kamamatang ko sa net uyap ko wali sa klebenyal riyay sa klemaw metoke sa public safety personnel system. Kasampal ki subsection 1 in 101-101 where ki karapan office karo sa akin tatong ki public service system the personnel system in state where ki yan miyo check and balance and control and tatok and hiring and firing. Igibil kami lele ni ay saw yo mag-tribal korongwe ni ay saw ng 10th legislature ni malang ko nga pilatory trial trial bil demand ren bil kasalayang trial ni Royal Manual of Administration me miya de bang kasalayang trial me miya kamumutan ko santi kay me miya poren kak pain apali hiring firing on tonto tongkan we ikami lele me abananane miya sangan momon ko santi yo magtrail bananane katrailan bilkak bilanane protong trail poktrailan chokata miya poyoki yamu mana trail ban control office yo and toro relasang public service system o trail control hiring me ban kak and minimum nepotism miya ko santi yo kak katrailan kak kami leleme iropuko rakaker apali pain rail ari iyan ki kosampal ki we ain sawat toto policemen nagan complain ki irokan me pit firing me pit hiring me esoto tawi kosantiyo meniya arya katrail anane and make sure me makatrail rangkamanala kosan network aran kakren provide ang trail me mayor ni Royal Manual of Administration me ban apali rokan tuweta me public service system
apa-apaliyang John Totokin Pohnpei State unso. Irakorya may kasambal ki speaker ibil mata-matawa me health services staff nurse kan nilil nurse kan epilanane and fall under this same kind of system. Kaya man exempt public safety a nurse na bilkan ngita talk ni pong naran pwegi obal panaramas. Orya likam kaya man pagkatao prioritize public safety akal sotro ya kiyang priority te pil mata-mataw ong rail kan makanapapaliros ng mga wanaranas. Or kaya ko Rusya bil work year metron complain tron iro issue na paratasang pil pneumonia may pit overtime totong kan iyape what magtala na paliyang public safety. Or ya pinay mata-mataw ma esawanane opol sangon mumungkoson nito ong totong kan koros me anane en niya exemption yawan en koyang rail. Alangan speaker. Mamawal Senator Movic, kain po na si Senator Artui. Kalangan ko mo, Mr. Speaker. Kamudan ko sanat na ikamela magbil kasampal sa ilang kak. Nasani po epit nilil chonta to ko ebil bitata sa bulmatay public service system. Moin Mr. Speaker, moin tama kayo kasampal nan iram epit public safety. Kurang kau na bata sa bulmatay system. Pwede esansal maraban exempt sangay kam public service system magunuya talk much labalanta talk yu rabananano ka koneta riga melele me ita talk me utang koneng karongorong anuya uli engkak sansaleng kamilian jayan ko o melel legislature uya benaray kan apali pwede apali melel chonta talk niyaray kan sola pajoban public service system dahil koros mga tajuan na public service system, yung system yung mga kusunat ito po napali across the board, chonta to koros. Bilalato judiciary o legislative, jagan below, yang tatawang ka system mo. Wasagay magjagan tatawang kaya. Iminansansal me, manual of administration public safety, marabang kawata, bilagis cho pupanangan utang system yung mabang kukuta. Manual ban inserted nan system rabang kawata po system utang cover song cover. Sabi cover adverse action abe wogan much more wogan public safety campaign we are right adverse action. So la pajola ban personal review board for and check mo song adverse action magun we ang chonta talk. Pwengak niya balance mo check and balance ong dia pencon tatong kabila retirement apa mo ikasur ma soang buka ko koros solaban uya pukon personnel o ibil kasur ma sabul ma personnel action kan tampil sola wait laban personnel raban mo ininan sang aja public safety inan lang budget inan lang finance o tulu lang wasakan na ko nga email men kasale taw ikabengki ya tampil assign lang melel committee o porang kakutan chair ko tan Ui kamelala po matcha bil miya bil songkay mi kamelala ma iray bil chay kunon lel I kamelala ma utan o biso bananane rambil katrabagi yang public safety uya banaray ban uya enforcement in law arabil tola uya human resources in apali ewe puka metua chama chakchay koros wo ko ma so position koros utan personnel system ko saneti police officer match ma wo ko ma rabang pukata cho songkaros menipam public service pokalang tan public safety ikamela na imamon system rabang tatong kaya bukan ikapungki rabang puralang karongorong rabang uyabog jalan kak tira tatama utang koneng ayumat kalangan Mr. Speaker. Community Chairman Court. Kalangan may Mr. Speaker ay tungal wasa bal bang kupuro mo yopan kupurakan himen padang ade tungal chairman injayan ko ela intention in withdrawal makak maluwat kupurgian wadawat kayo o puralang nan committee ikamela la may rekasumbalkan koros mesan o numao kagabol nan committee ma aban puralang nan committee and the bang kupurukan kusunet mamamurang what public safety accept sang public service system
kokonan police commission apali Pwuhng regulation me kosanet warwase esai kosaneti uyapen na pulpen hiring o songtikan eupenan tadak mimiatan anpungan public safety o treasury melel division personnel ang grievance o songtikan policemen men me ban miya mulik pen me apali eta daw ni sabung aramas me kasabung ala ele Pwuhng kag padawan lang police commission oriented meranwat nan kosanet memor public safety exempt I mean bagit kailan kag moidang committee nan tatak mapan ketiang rale napali kupurakan kores Pwuhng paratara endet police public safety exempt karaben kosanet wote Pwuhng choror sang public health the Rainers kan Pwuhng was in person kosanet me chairman in jeng ko kasaleta me so de kosanet riau kak kosanet deu kak amen mesen kosanet riau pan public safety amuria public health Pwuhng met my Mr. Speaker men Pwuhng kaya ting temasen bro kaya yang nan kawin in chairman in jeng Kariaman. Chancellor Mohammed, kamagut miaya tadan rutung timasan ben. Kamu tangku sunat riap kuwalisak lebenian riasak limau. Korus mautung kamagut timasan iyai. Pwuhng masan iso kamagut poita tadan rutung tiar masan ben. Kamu tangku sunat riap kuwalisak lebenian riasak limau. Speaker. Kamu chairman in chain ko. Speaker, men barawat motion in Chayan ko kita na balila kung wat kayo sign land company. kariaman Kamagut memia tadan kamanatan watawat kayu o sain lang kamitian chain ko. Pwuhng mo kan na Koros mo tung kamaguto masani yai Pwuhng masani so Chancel makamagut poita kamutan ko sunat riap kuwalisak lebenian riasak limau kamanaman lan ni watawat kayu upan kapurpulang kamitian chain ko ron kak report mon karyaw kemsaklan watawat kamu floor leader Kaya mimi pan pil calendar kamu Kalangan Speaker. Iman muniban leo sagaro jungal sagaran wow sabal. Dan promote Vice Speaker o honorable members. Speaker, iman kamagat jalan kak corok talaban standing committee reports. kariaman Chancellor mau kamagut hiu mayor o pergi mia utrbei ban pona se koros mau tung kamagut masani ei Pwuhng masani so kamagut paita roktai sapal talanga ban order of the day yei standing come to report Kamalin Lebanasyo, Speaker. kariaman kamal nagpag yung Thailand kamal lebnansyo tayo kamal lebnansyo tayo kamal tier
Vale rong na sa pulmatay uya kupur o sansal mamona tay kumal tisang uya kupur tay kat pan order of the day a standing comment report. O iban po na siya sa pulmatay floor leader Abram. Kalangan speaker jungal sigaran mau sabal kam kupura speaker iman bagita pan puragan jalenggak play standing comment report number epkut wa sakriau lebanyal ruy saklimau nan samajal kalantar. Biar karyaman pen komogito. Chansalang mau komogit sang floor leader challenge floor play standing up the report of ketua isak riau lebih dari isak lima bangsa belum standing up the report. Bagi biar karyaman pen komogito arcade place kamu matan the report number of ketua isak riau bangsa lebih dari isak lima bangsa belum standing up the report. Speaker ni sakon mo moja imendil segar ke program opek challenge kak place standing kam the report apukit wa sak silu le benial rui sak lemau. Chansalang komogit chansalang matai floor leader challenge place standing up the report apukit wa sak silu le benial rui sak lemau bangsa belum standing kam the report. Bagi mia utupan komogit aimen pakita Thailand will play standing up the report of Ketua Isak Silu, Lebanon area Isak Limau, Bangsa Belmatai standing come the report. Kamu floor leader. Sakon mo moja speaker challenge kak will play standing up the report Ketua Isak Payu le benial rui sak lemau. Dan salang mau kawaitin floor leader Thailand will place report number of Ketua Isak Payu, Lebanon area Isak Limau, Bangsa Belmatai standing come the report. Bagi mia utupan ketua iman pagital Thailand will place standing come to report number of ketua isak payu lebih dari isak lima bangsa belmatai standing come to report. Kamu speaker kem sekala kemail kupura implement sekara program pagik Thailand place reports ketua isak lima lebih dari isak lima. Chancel kemudian sebelmatai floor leader Thailand will place kemudian the report number of ketua isak lima lebih dari isak lima bangsa belmatai standing come to report. Bagi mia utupan ketua iman pagital Thailand will place standing come to report of ketua isak lima lebih dari isak lima bangsa belmatai standing come to report. Pakaros placer standing come to report payu may chanceler iman pagik Thailand kadla motain o iban pona se chief clerk Standing committee report number update to Isak Riau line Isak Limau Mepet Governor Communication number 1 Isak Riau line Isak Payu sang Salmi Committee Land. Chancellor mo report word ban report iaitu sang sebelum material committee sharp karakter ban pona se chairman Lator. Kalangan speaker mo na ibang patay tunggal wow ang kakpat padoda bang from Vice floor ano pasindor ko korus uy ralikang korus igor menuaw karak patungan ulian sa bulmo mal kamtin chap patungan sa karak kat ko sambal wot kay lenga kat yung namasan pan standing come to report number of kutuwa sa priyaw lamila risak limaw Chancellor mo kamagut mami kuagi mi karyaman ban kamagut ban pona se korus mo tum kamaguto masani Pwuhng masani show Kamagut paitar og tay bang katianan masaname chairman mia masaname jangan speaker ay tungol wow sa palang kakpat padoda bang promay speaker ay tungol sakar music bang prong kamting sa patungan sa korok kat ko sambal wot tay lenggak kapantalang standing come to report what ong sessionin mo rin ranwot Karyaman. Chancellor mo kamagut ang chairman Latore standing come to report of ketua isak riau lebih dari isak limau and kapantala ong session modern ranwat. Korus mautung kamagut masani Pwuhng masani show kamagut paita ro standing up the report of ketua isak riau lebih dari isak limau kapantalaan. Niya to standing up the report chief. Standing committee report number update to Isak Silu line Isak Limau Mepet Legislature Bill number Isak Riau line Isak Payu sang Salmi Committee Land. Sangol mo temen po na siya sa bulmatay chairman and sharp chairman Lator. Kalangan speaker ay tungol wow sa palang kakpat padoda bang prakan speaker patungan pa sa bulmo mal kamting sa bo sa karak kat ko sambal wot kay lenggak kat yung namasan pan standing come to report number of kutuwa isak silu lamila risak limaw Karyaman.
Cancelama makamagitium ni ay robagi mi karyamen be koros maudung kamagita masani ay Pwuhng masani show kamagat paita mi masani be chairman dator Langan speaker ay tungol wow sa bahal. Speaker, tangon mo ay tungol sa karmisi ko ang kamting sap. Sangka katun kuburo. Sangka kailan ka katilang kapantala. Masan pan standing kam report what ang session in Murundan. Yaman. Cancelama kamagitok talent bil kapandela standing am report ab ketua isak silu lemnya ria isak limau o nan huyakbur an Murundan wat koros maudung kamagitok masani ay Pwuhng masani show kamagat paita ro standing am report ab ketua isak silu lemnya ria isak limau bil kapandalar. Miyata kamutang ko sunod kami chief clerk. Standing committee report number FP 285 line di Saklimau. Mepet Legislature bill number FP 181 line di Sakpai sang Sauni Committee Kapat Finance or Social Services, Culture, Tradition and Historic Preservation. Chansya lang mo ituan watawatan bangun report kalau depan po na siya Chairman and Finance o Social and Services. Kami Chairman and Moni. Kailangan may Mr. Speaker, inkak pata sa mga kamitin muni, open niya sa water, pati ang Chairman and Committee in Social Service, Culture, Tradition, or Historic Preservation. Asin kak tiyang ki sa bulmat po ki sa nalaim, sa karan wasapal ban kupurakan koros. Isu kom kupurai ban pada saun mata tatawakan kami di kapadapat nintuan report mesansal ni wow karak kamagan malwat jalan kaku ya kupurki stand kami di report begitu wesak payu lemon ya resak lema Chansya lang mo kamagat pagi emi utupan kamagito koros maudung kamagito masani ay Pwuhng masani show kamagat ya poitak tayo mangkatianan masani be miya masani be Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker esansal me kosonet wat uya kosonet mesair depan sair memoran men Pohnpei dirail kan ke rut Pohnpei eri pergi enon kesempal kamu tang kosonet wat nintuan report wat depan itu naimen pada Chairman in Culture isa nga laim member in committee isak o sa mga committee mo na kapungkiyang Israel Honorable Senator Kan nakaon na bata kamutang ko senat kasampal ko senat mawat melel introduce sang Senator Simon, Senator Simram, Senator Likanet, Senator Edwin o Senator Abis. Niyaralap may Mr. Speaker standing committee report Ketua Isak Payur dan menyari Isak Limau itan kamutang ko Senator Bukuan Isak Wano dan menyari Isak Payur me kau-kawid Legislature kaysa kayo and kamanalak ko sa nadiyo may pan ko sa nadi may sabi sin namanuni pan soda menso song pan langang chorus o namanuni soda apali aramas men may patola namanuni pwede ay soda moni te isapen sabis men moni pampatuanta irawat ikapanggiyang Israel kami introduce komandang ko sa nuwat niyan sa water Israel kan masampar wani sa Limau o Pwuhng niyarban kat lapaturan moni pwede kabinsalet dumum o pilpatola kat lawasan uyangi panso de isape Israel me co-market year senior citizen nintuan sompar mesansanan kamutang ko sa natuwat wani sa Limau patota niyarban patoran muni pwede lumum kabisalet ko sa natuwat mamalwat pan kamanala Pasudaban wine sabi sin naman wani pwede wani
o sabi stekan memia palian uyami ni orala bi maurin ko senatuat my Mr. Speaker ipadeng Israel kon intuan karorong kan memia uyang director ng kampan Rosen mau o Israel kan maulian to palian executive essential me record in men Pohnpei correspond padan monuni Ada buat kosan tuat maban mie, awdan ba mie ID card. Onan kawit memianan report, namun wuna ban pukau kiyo. Pada wan ID card nintuan, uya bento tau ke bang kosanti. Israel kan meleler sempar wani seklimau. Arakak kedla padolan muni, kosantin uya witan ID card dan mie. May ban tatok niya sumarabang kadla patular mo no po lumum ka binsalet. May Mr. Speaker niya suod kamutang ko senat mawat nintuan report mamiya. Cancel legislature ng kamanata wan mo niyo. Bakin sa wase pagkatarlan siyoma mesodet tungalang insurance. Israel kan makin apali so mau pukat podan kak lelang wait namun muni to wasam kak apali sabol marai lai tungal kabin salet dumum nan kawait mapil miya monuwad mamiya kak tatok o uya pen kapungala te kapungato sudaman limited makak apa na palinin tuan wo pena me ban mi nan pungan manane sawasin mo ni o kasantin Israel kan ma palin mo ni melel director ng kampan Rosen mo Ermay Mr. Speaker kamutan ko sanad mawad nintuan report mesansal akamiti kapadapat ni wow karakara ka kumalwat kan kak sabulman kita report wad o malwat pan sabulman kita report wad kailan kak kadlam mo nan session ng rawad makak o apali watawat kayo kalangan may Mr. Speaker Angela mo kapesi takawait takawe open report of kutu isak payu dan nyari isak limau niya tamasin open report kamu isa na tayo sumuna Kailangan Speaker, ay tungol Secretary Wow. Kesa ba ay tungol Secretary Wow? Wangking kumi floor leader, honorable members, Taurus. Ay tungol iran concern niya mapit report. Essential na report itan inangan kamuntan kusunod everyone isa ko na ulabin niya isa tayo. I-withdraw mi report. I-report mau. Nan report kasi liang tail may mo mau travel niya sangan option kay bamba diyan karase pa nan mo niya sansal maramas men niya Pwuhng te sabol me ta tungol Pwuhng me kasi leta sompar tepe ari met ID card pil badriang ambil show me kot me ambil kapalang Israel senior citizen kan medal Israel miligay labalar kan ambil kotok borang kak Pwuhng so kat kasi leta tuma aramasyo sompara woni siklimau do woni isa mo imit badrawan tu nan report tene ranana IT card tamar ambil nana gi IT card nan Pwuhng muni kasi leta meresumbar tep ama IT card ba wi option ye wong kamutaon question nedwat ambil wiya kapalang Israel miligay labalar kan bil parang seli office kan bil wiya ta IT card kalangan Speaker kalangan kamu isa na tayo mo kalangan ng kupromo Speaker ikatong ki kamumatang ko sa net me pato mo tayo lang sa ukset po ki ko sa net watch anan o ikamele me ban mawong Israel kan milikailat apo ay peita kriyaw Speaker kayo ang niya tayo kin kapkatasangan mo man ko sa neto utana ban miya financial repercussion ang namoni kayo Limoni anane ang kalalatong katay maban miya supplemental financing rabana nane
beban niya iso me aban kamaraman la koson network poktel en kapatayong nan budget tekal osoy tel we kier me sector grant so troka kana pali ta me miya poeki committed ter moni kan we work ke trail kananane and supplement sang nan general fund te yawasam bananan ikamelele me bananan en patrok ang yawan me tay pananane en so ko moni ni ay so me kosanet wot pan in effect poeki ay so wotcho moni an ke kapal ong paintawni moni an ke kapal and provide services poeki so to ita instant ari nimoni administration ni nimoni bilanane and we wotong child yawan magtay gananane and provide when gak financially supplement so point ya sapis kan ong aramasa ko may koson network to kayo koryaw Mr. Speaker we ko mami yung ay nono baba medical ila tayo po point na insurance kakiraya isang na insurance po ki sila rana na po insurance ko we ki namuno pa free sa ang korusya ari imen we ko ma so ban wiyata aramas korospan ki isang arel nono baba na insurance yung one financial repercussion magtayo pananane o ban effect an pneumonia kakan provide service on windonde mo miya assessment yo wiawul me ban kasaleta babukat we ngoy may papain insurance koson na yawita me ban free ibangi isanger ay tungal baba nono na insurance po ban free service po ka on rail na mooni ori isulara na papain insurance po may dam papain insurance we ko sito katrapa po free orya imakareta mo imen katailen talk mau koson neto o mamiya me kot manane patok propuete o katail pain uyata me kot ban soto mawang no mauni abu kapun ko po kamelele me tamme minan koson duot to kala anane ento ke aramasakan me soto ka coin insurance o epilanane en sansan Kasilu speaker ni ay sa magtrail nan komomotang page riyaw and paragraph men that refer to these destinations abroad where ki trail na muni ba ang puko ki song korusyo arabasaman sa na insurance pan anane and refer laliki o ang medical advice based on medical advice based on personal preference. We welcome Mia medical. I saw what time Mia medical advice magan refer aramas. Am I 65 years old? Ikak patrolata the moni we yung rail Mia nana refer araban kapayata anane and Mia standard yadan procedure and Mia puen kakan apali isme ekolongan toke koson network. Ariay may men kasalita speaker pues anane patro kanina yan patro yung kumutang koson network abu kapung ko pautane anane koson network anane o ngarabastakan may sutro ka afford insurance o sutro ka afford service de moni nan ran koros kalangan hey namawa Senator Mobio ka magpuproin po na siya Senator Latorre bang front senator ko koro suy rai kang koro suji pat patong kai igor men kalel bak rebu men kamele le metai kot nan masen pan standing kom report number hab kutuai sok tayu le pin rai jok ni zo ko non thailand tabul man kita ro bur bur thailand patla ma magani ko sunnet abu ni jok nu le pin rai jok tayu amo chiri ko ya manu wa nam ko matawa ai mat Kalawan Senator Latorre kat nan macam standing kom report of ketua isak kayu le benyari isak lima magpuproin po na siya Senator Carl Kailangan may Mr. Speaker ito nga wasabal bang kupura mo yo bang kupura kan koros kin ka pleo pada sa mga kami kapadabaten mo niyo culture
the social services, culture, tradition, or historic preservation. On a bit report, I mean, kapro yang aja maluat dan kak sabulman kita report, o on taman pada bangko senet, teka mo bangko senet, I mean kamera lem apple bagak mi on kapurakan mesansal murin maluat depan sabulman kita report. Maluat serban sabulman kita report ang maintay pan sugak masani kaumotang ko senat Pwuhng my Mr. Speaker imen nuaw karak-karak pada sa mga kamati kapatapat o kamagad maluat dahil kak sabulman kita standing kamati report o begitu isak payo laman yari isak lima Chan salamu makamagit yu mayor dahil retungutin masinapan standing kamati report o begitu isak payo laman yari isak lima koros modung kamagit masani Pwuhng masani so Sansal magtay retungutin masinapan standing kamati report koros modung dahil sabulman kita report o begitu isak payo laman yari isak lima masani Pwuhng masani so kamagat paitar dahil sabulman kita standing kamati report o begitu isak payo laman yari isak lima report dong sang committee money or social and cultural, historic or traditional preservation. Here the report. Standing committee report number FQ2 Sakunala and Sakunal Mapit Legislature Bill number FQ and Sakunala and Sakunal sang Standing Committee in Finance. Then Professor Chairman and money Chairman Carl. Kailangan my Mr. Speaker inkak beliau pada sa mga kamiti money amaway men kasi bali sa karan wow pan puro mo yo pang kuprakan koros may Mr. Speaker ni wow karagara kipada sa mga kamiti money o kamakit maluwat jalan ka kuya kupuro standing kamiti report o putuwa sa klimaw laban yari sa klimaw Chan siya mo kamagit sa Chairman koros mo itong kamagit masa ni Pwuhng masa ni so pwede kamagit paitak cadang katiyan masa ni Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, standing committee report o pagkatuwa sa klimaw, laban yari sa klimaw. Itan kamutang ko sa net nintuan, pagbag and kawait, kayo sang malang ko pong ililian win Pohnpei, pagbag maluwat and kakamanata wan moni yu, wan kakapali ananin, POL te, may napali, pila na right ng alta sa mga rice to sa kan po karanwat esansal me tatawagan mo lang upong wiwiyawi na office and lapinasyo kay po dulita o ananan o noon ta kamawalan walang kupong lilan wan po mayayang to sa magmugit laut pati ang ananapan apol pasangan pekiyak o sapis tekan me malang kupong Pahrek Pohnpei nan pagbag maratungalen ki wan dala walikit and kak miya bukan pilapali sang nan dala walikit wad paipankan memiya ni business makin sewasa general fuel dari sama kami di kesampal ki pagbagan malang kupong pagkatawag kesampal marapaka Pohnpei yo sabul mo kami ti pilnout malang kupong ranwat po kasandikap muni kan me kinananen po ti po ang kakapali sabi sin malang kupong marasa ang birth certificate o sang tekan agin po ti finance pati ang met malang kupong uya paliyo mabilkan yang rekata revenue toto and kawit kupurakan ninduan kubungkan makin kadirak ta me aramasment tipan ki me akot yu pali yu tipan ki olang ko sanet yu o ko saneti fine me bangken te kalokolokin puin money me bangken niya sa mo kami ti note kasampalin tatak po ko kamelele me koneng melel maluwatan kakamanata pekupekut pati ang met may Mr. Speaker sa mo kami ti biltolaw karong-rong ki ananyo mabil patoto sang office ni BA sa mo kami ti
kapung ke wia pentatawad puagi essential me report kena pali wanan puagi anan riawat ya bitatamoni yo pan bukitala sama tail kosane deute kosane den moni asama kami di toila wa pali te karonga pali ni pa pek memie wan moni you me pateno wan jalan nen maluwaden ka kamanada puirai don totok ani pa riamen and ka pajeng summit you madan ki annual environment summit me ban wiawan wenyap sansan nan karong me irai me pamen me ban ulian EPA te ulian Pohnpei ong nan wenyap ong meeting ka sambalwat irai me pamen wad palian UNDP pan apali puinan riamen ariamen merepek ke puinan kakapel sang modwat my Mr. Speaker sama kami din mon kamera me anan ka sambal kemet kayan tan te kayan pen totok irai ton totok kini PA anane patki yang peliarai kanan state silu ya pro kusai oni answer wote sama dai national government kalabalap my Speaker tatawad palian UNDP pan pateng o kosane dia utara pan pukau keriamen eri kami sama kami moni nuau kara-kara aku malu waten sa umang ko purmao o ang pagpakriawat ay audaman report din sa mga kamitin monument my Mr. Speaker kalangan Chairman call miyata masalapin report kami Senator Edwin kalangan Speaker ay tungal wall up mungkin kami your honorable member kan Mayor o Mr. Panwal mayang pateng tayo minsan ng ranet ng gallery. O Mr. Speaker mo imen patawan nalay dito ni anso me tayo patawan prior application of melalong ong fuel essential na report. O ki sino no kali ito mga kawawanan report wetap miye sapungalan accounting yu me leta kamuman me prior year obligation on PPE oil o dami patawan kasampal ki o tay koras mangi me trial sa ka applicate state maksud funding quota ari imen alert clarification on tama miye pan kawawat ni trial pan patawan ta tawat pan tama leta prior year obligation essential motel kalangan Senator Edwin essential makalalabak yung mga moni pampo na sa chairman ako mpupuin po na sa mga chairman and chair ko kung kawatan nila mo yan kalang Speaker mawar komponen Israel kan dijual real mawar kalangan chairman and chair ko kami chairman call kalangan my Mr. Speaker itu ngaruh sabal bangku pura muyo bangku pura kan kalau si kapung ke kalau bang kawit membiasang senator itu pun pergi ireo bil paratan ang karong-karong sansal me Konstantin apel ben moni kan makin nan kampan moni kawit om manaman pukom emenamen terakter cungalen ki makin apali kapitoy o apel ben sabiskan ma government kin tabon man cungalen ki sang irai business kan eri nan tiyan moni wat miya wanta moni yu memalwat kamanata wanta la silikit ong POL nantian moni wat eri walang gopong niyaso memoni wat kamanamanta tatang ki kasanti memiya mawa nan tiyan tatagan mawa nan tiyan tatag me emen director ma pali treasury o kawin memiya po ko moni ka manamantanger fuel akak apali
fuel me Pohnpei me ong business you me malangkupungkan paduan aray tungal fuel kasantin administration kapwat ong Pohnpei me me nan paran mawe sudah bang Pohnpei sang melelang fuel sudah bang Pohnpei sang bang pacetin fuel apa ni tawan kasantin moni the kasantin moni memolo kamanada niya ban we are airline item ban paduan prior year obligation kalau boleh mo one moni merabag-bagi akawit pa na mamiya nan pungan malangkupung sama director ng kampan moni apisan pati to sa makamatin moni ang nan dalawa likit mamiyaw niya bang kamanamanta at dalawa likit and kak apali prior year pwede aray tatang kila wanjala silikit malwat kamanata ang piyowal rap kapung kupuypant an muy ta matala silikito pan reimburse ang nan piyowal dalawa likit panapalialar prior year obligation covers. Hari ikabanggiyang Senator Edwin sabol makalalapagan kawit po ired kasampal o ang kawit elakamba covers mayong puipantin fuel te puipankan mamiya niya panapol na neutian budget apan tatang line item maban paduan prior year obligation I kawit mamiya sang makamatin monument may Mr. Speaker nintu wana isang ng report kalangan Chairman Carl Nieto Masinapan Speaker report Commissioner Edmund kalangan Speaker mo ikapingki kau mesansal mo ite imen tansansal mo enapil konang kay dito kumulan ko pengawasan koros mo yansu me eu lain item ba nexus utang mo na konang ran kan kakto legislature buta ite kan loyang irayo na tailel do na new fiscal year kailan pan kurala o pali puipan mawiyawi ta especially ma Israel ko ma biya pali account pukat wo me solar trade non POL raila continually issue slip in ala POL moi ka chambal ke bo ime kum kagaleta pei kasal niya samata ke apali songon ro pukat kalangan Namawal Senator Edwin Nieto Masinapan standing committee report of the Speaker. Commissioner Simina Kalau Speaker, saya pandai tuan syaratan wawasan jalir kawit and report sang German. Kirakan pada yang awia bilang kawit itu ngomong tu. Tiba kita yang close nasan pen report. ya man Chancellor Mayor Kamagut Travel Truth Masinapan standing committee report of Ketua Isak Limau Lepenyari Isak Limau Karos Mautung Kamagut Masaniyay Pwuhng Masaniso Kamagut Paita Karos Mautung Challenge Sabulman kita standing committee report of Ketua Isak Limau Lepenyari Isak Limau Sang Kamitian Moni Masaniyay Pwuhng Masaniso Kamagut Paita Uktai Sabulman kita standing committee report of Ketua Isak Limau Lepenyari Isak Limau Mayor to report, Chief. Salam, Mr. Speaker. Chancellor में सुलार standing committee report में place पांचवल में ट्राई standing committee report Chancellor में मिये standing committee report ट्राई कम्बल माह लेबनाशु
Chay sa pahalayan ng supplementary wiya kubur o muna tayo kumal dik tayo kat pan bill calendar at standing committee report. Masula standing committee report ay pan po na sa supplementary floor leader. Kailangan speaker, ejungal sikaran mo sa balim, ikamagit, kijalan ka, chora kita ban bill calendar. Karayaman. Kamagit sa supplementary floor leader, chora kita pan bill calendar, yay ng basic silu, tayo kat pan bill calendar. O ban po na sa chief clerk. Legislature Bill Number FV6AH Daily Legislature Draft 1, a bill for an act amending 17 PC 1.110 relating to the payment of fees for medical and dental services and pharmaceuticals, adding a new section to Chapter 1 of Title 17 of Pohnpei Code relating to senior ID cards and for other purposes. Punotawat kayo. Kailangan, iman po na sa chairman at finance. Mr. Speaker, bagi ibang Pwuhng, tungalan kaya siya umawa para sa kamiti kapatapat, kamitin muni o kamitin chiyak, the social service, culture, tradition, o historic preservation. Nuwawa karagarak, ibata sa kamiti kapatapat, o kamagad maluwat, kaya kakuya ko puro kamatang ko sa nato, bukuwan sa kuno, lamanyari sa tayo. Chancellor mo, kamagit memia, paros mo itong kamagito, masa ni Pwuhng, masa ni Show. Pag kamagit ang bultak, tayo ang katiyanan, masa na ba? Mia, masa na ba, Chairman? Kailangan naman, Mr. Speaker, iman, ilang kapuraya ngay, tsakaran wala pang kupura mo yung pang kupurakan koros. May Mr. Speaker, iman beliau kalubo mo ko sa nagkasampal yumat. O ko sa nagmayo. O iman Pwuhng kaburayang ay tungal kapung ang Senator Simon, Senator Simram, Senator Lekanet, Senator Edwin, o Senator Rapis, kung kairo mo mara sa bulman ki kaway kamontahan ko sa network. Mr. Speaker, ko sa network, wasakan may anak kamawala kita itu ngalan ke yang sumau ansawat te niyaban ang kupurmawan malwat ang watawat kayu o kupurburto mo neban ang kupurmawan malwat ang watawat karya ang kupurakan menu ketala wasakan kamawi ala kamutang ko sa network iman pagi kupurmawan miya o kau na batahan floor amendment kan napang kamawi ala wasa sa dedubil ng kamutang ko sa network an kak chapta miya ang watawat kayo ikamelala me tame sansal ng kamutang ko sa network nintuan robot mamalwat kamanatar ichar kawit pura lang kakadiyang ng watawat kayo. Pero gamat may Mr. Speaker nuwaw karagarak kamagad malwat lang kakadiyang ng watawat kayo ang kamatang ko sa nato pagkukunin sa kuno luminari sa tayo LT1. Chancellor mo, kamagit yung mayor, iman patuan pagkita mo na tayo paan usus ko kamagit iman pagkita mo dahil ang kumbal. Kailangan, Chairman.
Sa paler o sansal magkamagit yung mayor muna tayo kumaltik tayo ng retriti masin na kamutan ko sunod at kuha na isa kuno dabali ang risa klimaw LT1 karos mo utong kamagito masani Pwuhng masani show kamagit pa ita tayo retritier karos mo utong tayo sa bulman kita kamutan ko sunod wat nuwatawat kayo masani Pwuhng masani show kamagit pa ita rog tayo kamanatar kamutan ko sunod at kuha na isa kuno labani ang risa kayo LT1 nuwatawat kayo amendment for the report. Maawaray Benton is the Chief Clerk. Legislature Bill number reappear wali sa Kulmao line sa Kulmao Legislature draft 1 na bill for an act. Further amending still number 11L-26/24 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Unok kayong matawat. Speaker Benton is the Bulmatay Chairman and Moni Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa balbang kupuro mo yung pangkupurakan koros. Ipada sa mga kamatin mo niyo kamagid malwad, nuwaw karakarak, chaylang kakuya kupuro kistan, kamudang ko sanad, riyo kulay sa klimaw, laban niyari sa klimaw, LT1. Diyan sa lang mo kamagid sa Chairman Carl, karos mo itong kamagid masa ni Pwuhng masa ni show, pwede kamagid tayo pa itag tayo bang katiyanan masa ni kamu ni Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa balbang kupuro mo yung pangkupurakan koros. Nintuan, kawait, may malwad sa pulman gitar, na standing kamatin rupoto po kitukoy sa klimaw, laban niyari sa klimaw. Kamadang ko sa nariyaw wali sa klimaw, laban niyari sa klimaw, LT1. Kawait malwad yan kakamanata wan tala walikit, ang kakapalip, ananin POL, and molang kubong ililian win Pohnpei. Nintuan na yan yang aki, puipan kan mamia. Oni ang sawote, wan talanen, ang kaksawase. Irail contoh dagan EPA kan, maban yang Pwuhng Environment Summit and Parwad maban uyawan wenyap. Ay kamotang ko sa kakamawatan wo kadagdan sa maday ko sa din Moni mapadaban purakan may Mr. Speaker kalangan Chairman and Moni pagkawewan kamutang ko sunod. Miyata masinaban kamutang ko sunod. Sila Raiban Pono sa kamagit sa Chairman and JN ko, Senator Perez, tayo lang natin ito masa na kamutan ko sunod, karos mo itong kamagit masa ni Pwuhng masa ni show, kamagit pa itag, tayo itong tiyan masa na ba, karos mo itong tayo lang kamanata kamutan ko sunod, riyab ko wali sa klimaw, laban niya riyab sa klimaw, LT1, kung watawat kayo, masa ni Pwuhng masa ni show, kamagit pa itag, tayo sa bulman gitar, kamutan ko sunod, Ong ni watawat kayo. Masular kamutan ko sunod panpil calendar ay panponas sa mamatay floor leader. Kailangan speaker jungal sikaran wang sa parliament ngata kamagito pagjalan ka ketiban nampay sa kuno ay sun pakair. Kariyaman. Diyan sa mo kamagit sa mamatay floor leader challenge torok tiyang nampay sa kuno ang sun pakair. Try kat po nampay sa kuno. Kamu Senator Simna. Ngalakan speaker ni Dawil Pwuhng kaysa pa lang tungon sa karatan wow kapin. Membakar kiyang members in committee on education niyara block Asia kajayban executive ki komandang ko sa netriyab ki limay kayaw labinyan rin sa klimaw komandang ko sa netriyab ki sa kriyaw labinyan rin sa klimaw block Asia niyara executive and komandang ko sa net. Kailangan speaker. Logo isip. Depend on question di speaker ma niya session na nabangka kamagid lang mo rin siya was. Kung kula ka bin nagsansal niya. Kailangan speaker. Kailangan Chairman and Kamarain pwede kupur masansaler pakair o Senator kan niyara sa Wilmat Muail uya kupur o clock pan depend on mamiya sa Wilmat session aban ko sa ulama show aban clock ko isang. Kailangan Chairman, biya ito pakair sa Chairman Jagan. Okay. Masular, pakair.
Anak Pamkupura Senator Tuanin Pohnpei Chairman PWTC. Speaker, kita itu mau kabar buat meeting near on PW sebelum ini turun PWTC pit namin silaman on PUC ket niat nak riau. Pakai sang Chairman in PWCT, Chairman Le Pen, Wong Kulak Riau, Niare. Mabitata nominees kay masa ini ang committee in PWTC. Pakai Riau sang Chairman, Wong Member, o Vice Ran KAPWARESOU. Kami Chairman in R&D. Alangan promi Honorable Speaker, pagi anso ay tunggal ang sainsal pang promi pacheng pang Honorable Senators kan. Ang sainsal ay tunggal ang mayroon sa puwabik yang aki sabol memayang yang angin rangwat. Ang sainsal na sabol mong broker ay tunggal ang sabol mong mista. Honorable Speaker, may kilacha ko iman pachenan irachoro. Apel niya ay tunggal pakayar ang melel sabol mong committee in R&T. Burin session masakak kachpana o kachi waktu kelagi memianan report pen tekamutan kusan netin sea cucumber commercialization memian nan LT1 pat-patoto sang optional C. Hari mencagar lagi coba mengamiti R&T masa kacipana clock riau language. Salamat pakai sang Chairman Edward, Chairman in R&D, pagpag o pakai Riau yang Vice Chairman o member kan kemalan kacipanaklak Riau Mauricio Wasin Ranwat, melan mabitata kamutan kusunat mabitata CQ Camper. Salamat, tayo katnan pakai kami Chairman in Shop. Salamat Speaker ay tumaluwaw sa balang pagpatuto bang prakan ko. Speaker man kayo sapol mamalkam din siya siyang yung kana lakaw ng conference one so aman namin yung Board of Trustees. Clock lakaw. Salamat Chairman tapakay sang Chairman in Shop, Supplementary Committee in Shop, dan Kadkadaur Mauricio Wasin lakap mabitata nominee masa ini ang Committee in Shop. Salamat hirakan membiayai floor kom chancel membiayai retor me Senator Edward dan Baban Kawari Kadkadaur Kupromi anak mang speaker bagi niaje kubur haiman bagi jadang sepatah laban iracurur Riaman. dan selama makamabit biaya karyaman wawatin kubur chancel me kami lele biaya kubur chancel sang senator kanan kak chancel dai sapal tala ban lembe isak lemau ye miscellaneous business biaya kubur kami Senator Edward. Alangan promi Honorable Speaker, membagi ay cingol sekarang kay baniyo ang kakacepat bang promai. Honorable Speaker, mentak manggu buat kupurkan sainsala. Ayap mempacawan ay cingol racoro. Sainsal mes cinok kesembala mempak mangki. Buat kupura kakto kayo. Honorable Speaker, kayo mempacawan kapim, lalu kapim bang promi. Ang aga bang kupuran Honorable Senators kan, bagi sainsal kupurkan, agan nanciyang sangon katokik caibanan wiaban sabun macam itu top, o kupura, ang kagan niya performance sa atitan wiyang melel, senchin way kayo macam kamanat. Honorable Speaker, imanambil sainsal ay cingol kapim ngayang Auditor's Office. Wag reports kayo may sainsal pang promi o pang Honorable Senators kan. Sainsal, sabul maray to talk,
Omuman sabun mareto tok arebam pil pachola mo ipachuan ka pingi. Wagi arebam pil ka kan OTT travel allowance kan. Sainsal sabun mareto tok pachola mo. Imena sainsal honorable speaker. May ka pingi wa konengan wiyawi. The talk kay macheking pachola le. The talking government o senchin way macheking the talk. Honorable Speaker, ipagita itong alanso Pwuhng kagan nalil wulian di sabon mo committee na RNT. Pag kubromi o malwatch. Essential me office auditor me bit manpower sa chicharan ran wiyakin cheyo apali department kan to office kan me patch-patchapan sabon mo committee na RNT. Pwuhng may pachawan, yan kakulian sa Pwuhng committee na RNTO, pachawan yung motion. Kung may umalwatch kagan kukureta, performance auditan yan kakuyawi yung department in RNT. Essential niya ipacho, may office kan o department kan may pachapan sa Pwuhng committee na RNT. Honorable Speaker, hindi kasali kita may labor ban audit office not sa Japan charan ka kanapalito department ka riman pagi specifically performance audit and ka pachoyang division in aquaculture, division in tourism on time ye bekasal honorable speaker bagong kakan kupureta performance audit and biluyang sa Pwuhng committee na RNT on time ye bekasal honorable speaker. Imena insan sa lecture, ako kumiyo honorable senators kan mga sinyang office auditor. Ang sansal, malalawang office auditor, ang sukaran, walwatch and pambila OTT office auditor. Riwiyagi motion yo honorable speaker. Yung kakang kupreta, melal performance audit and wiyawiyang division in agriculture o division in tourism. Mechikan kupuromi yan kakainsan sa kalangan ng speaker. Macam selama kamugut mayor san senator Edward hopoki kamugut mayor karyaman pai ban bonus koros mautung kamuguto masani ei Pwuhng masani show kamugut paita mia masani benirawo kamu senator Lator Kalangan speaker ay tumalwaw sa kalang kakpatpatutubang promo ang kurakan koros speaker man kapyung kita yung ramasan salsang Senator Edward yung kasombal yung kunong ang kak uyaw tatok mo ko ang bilikak sainsal nan kasalatan Senator Edward itotoon kan may malawlaw ariyang kak taptama department mo o imang kami nila may nakunong department kak koros ang bilyang hintungang kasalatan asan ni karabaw man tuting tumasan ba o kailang close Riyaman. Chancellor mo kamugut mayor kailan ritong timasan na beni kamugut sang senator Edward koros mautung kamugut masani ei Pwuhng masani show kamugut paita nituan na yaleti rules toke public auditor and we performance audit on campaign RNT MLL division of agriculture or tourism. Sansal mayroon kasambal yung mo kamugut paitar o auditor pan kadiyan ang tatok ang sukarwaro o robot kito mamotwot niyan sukaran niyan iratoro kamu senator Artui kamu Mr. Speaker imin tatuan pata niya kamu mulan pilio may kampatuan long ay min patuan pata melal Senator Movic, Senator Ryrans na yang introducer ng pilwat sa pitatam melal apolban sa pulimachay kadugutugan sa pulimachay pay saraw doon bay napit kamisik. Chancellor mo nakamudan ko sa NetU may tuwan kaway din Senator Artui introducer on behalf of the Vice Senator kay Kadkadaur o speaker pa na sign kamutan ko sa NetU. Miyati Ratoror, kamu Senator Sinna.
Kailangan speaker ay tungal iretororab kaysa pala tungal sa karatan wow. Abawian man kacuman. Luwaw. Imin kacuman ki mamuatuat na. Takusantinan dia pentetok man kaysa pulman ki yung prosesin. Apali kamuntang kusunmutan. So dami banu nga naman na kusunting kamuntang kusunmut. Ujay min kacuman yang mamuatuat na. Na niya kamuntang kusunmut na pitway yung Kutuan karusian ni television ini yang wasaksip. Tapi ini kasaman yang cai. Na rami yang kamu tangko sendet lepit soges, kalau yang television ini soges. Ente dia kamu kita memang kamu tangko sendet mereban, kamu mata social consultation yang bulia pun soges. Tapi itu lepit siap. Na rami yang lepit siap, na woi soges, mai ni termin television. Is member namin kamu mata kusunod na pitsap, wawang training ng television ni guys. Ibang patuan mat kuwen ka kuya irang katunan. Consultation inanang kasampalong kamu mata kusunod. Tanan naman uliatan ki buron kamu mata kusunod. Na sabul man ki dito ngalan ki. Iya ira to role mat speaker. Kaysa pala ito sa katan wow kasinuli. Kalangan Senator Simina, kami naman kuburo mo yan, well noted, Ren Senator Kan, miyate iratoror, na kami Senator Edmond. Kalangan speaker, manigang pato, yang cepat yang sekarang wawakan mo kami, siyang kiyer, ito nga sekarang wawakan kami speaker, floor, ano po members kang karos. Speaker kang kuburo, iratoror, nipan oral dito, sinopot, Sansay na niya sayo kung katartila laas ko palipa. Hari siyang karos sila lao payamaw karos payamaw proto Pohnpei. O tapan report pan nantaro po pan mau siyang karos sa patungan lang pan kupromi komunyan mo ami. Report uyawi pan mau siya sa patungan pan kupromi. Kalangan. Narangan Senator Edmond, Mawya Chairman and field trip Mawya ulang takan palipa. Kalangan ng kupromi. Work your report masan sa lasang kami. Kami Senator Liconet. Kalangan kami Mr. Speaker. Imen we itu kan sekarang kaping amo itu kan sekarang wow bang kupromi floor leader honorable members and legislature o rai kami paten kail muri sawasan rahano bagi tame sansar sang chairman and sign me katila tekan palipa imen pil William Payne ngai we itu kan sekarang kaping melel Israel ko may yang pateng saiwat kid delegation and kid William Penn Sawafik Nukwar o kaping marangi may pateng Senator Simram o atungal chairman kasampan Senator Edmond atungal kaping lapegi kamagit may uya kareyang magudwet rakkuyaw atungal pil kapingong komi o legislature wed pegi kamanaman pen atungal floor motion mekatelong nan session en ranti kalangan speaker Kalangan Senator Liconet, miyate iratoror. Kami Senator Carl. May Mr. Speaker, ito nga wasa pal bangko puro mo yaw bangko po kan kores. I kamelele me ansa ucar nan uyo ko por toror wat jalan kak apali ra toror. Puye kayun ran and uye ko por toror wat ran wat. Imen pekri bangko puron malwat. Pwede kau nabatan pilkan maanane, takamotang ko senator report maanane outeta sa palmatail kalandaran uya ko por chororwat. Actually kak kuya ko sa ranwat my Mr. Speaker. O pwede met nuwa o karakarak my Mr. Speaker men kamagad malwat challenge kak ramaliti sang nan uya ko por ranwat o sa palpanela kapulakay sir. Kansa lang mo kamagut besan sa lasang chairman Carl Telen ran maledisan nan uya ko punaranwat. Mo na ipanto na sa kamagutay men ulian dito melel option speaker kapeng kiyang melel Senator Artui me katla te patrola wainiyap
Pwuhng Karabe, motion you laki. Wilman Kapung Guyang, Chairman Edmond, Mawia Chairman in Field Trip Pwuhng Tagan Palipa, Senator Likanet, Senator Simram, o Senator kan Chorus, Mayang Patrang, Chairman Edmond, Ong Sai, Ong Tagan Palipa. Wilman Kapung Senator Lepen, Senator Latoro, Senator Edward, Yang Patrang Sai, Yume Patrola, Wayne Koraya. Kamelele me report ka Chorus, pan report out, nan session in Murun Ranwat. Kalangan ng kupramay, o kailpan katsiyangan nan kamagit masan salasang Chairman Cartel ng kumaldisa nan uya kupur o sabal panalakap. Chorus mo tung kamaguto, masani uang masani so, kamagit paitar o kumaldisa nan uya kupur. Ranwat o pan sabal panalakap.